Pozdrav ljudi i dobrodošli nazad u Minecraft preživljavanje. Ja sam Scoop, možete me zvati Scoop, možete me zvati Ivan. Pronašao sam jedan dijamant, samo jedan jedini dijamant, zamislite vi to. Ma šalim se, nije, imam ja puni dijamantni oklop, osim kacige, jel? Za kacigu nisam nažalost skupio dovoljno dijamanata, dobro. Opet se zombi i creeper brčkaju ovdje u vodi, dobro. Nažalost, umro sam prvi puta i to je bilo stvarno blesava smrt jer ne znam kako sam to uspio. Valjda sam htio sići ovdje dole, a zaboravio sam da nije bila voda. Ili... Ne, nije bilo to u stvari. Silazio sam bio dole i nisam stavio ove ljestvice skroz do kraja, nego bilo negdje do pola puta. I ja nisam gledao dole, nek se ja nešto zamislio, ja silazim dole i op, nema više ljestvi. Kad sam grunio dole, umro sam. I imam sad službeno jednu smrt na svom svijetu, nažalost. Nemam još ni 2 sata igre, nažalost. Htio sam ovu epizodu snimiti prije, dan 2, nisam stigao, bila je puno kuća, nisam imao vremena za snimanje. Drugi dan nisam stigao, išao se šišat pa sam se kasno vratio. I danas, sad kad snimam ovo, htio sam snimati i... Čekaj, a mogu napraviti još kruha? Htio sam snimati i desilo se da sam stavio driver znači najnoviji driver za moju grafičku. Da bih mogao igrati Battlefield 4, na kraju Battlefield 4 nisam mogao igrati, bio je neki bug, opet ne znam, neće da pokrenem multiplayer servere. Single player sam mogao igrati. I kad sam se vratio ponovno u Minecraft, htio sam snimati, nisam mogao, zato što novi driver nije kompatibilan sa DX Storyjem s kojim snima. Probao sam sa Frapsom snimati i ne mogu, previše mi FPS pada. Dok nisam to riješio, sad je već kasno, ali eto, ipak odlučio sam snimiti jednu kraću epizodu, pošto sam rekao svaki dan, a nisam snimio 2 epizode. Zadnja 2 dana, tako da ćemo sad snimiti. Sad ćemo ubiti ovce, tako da imam hrane za jest, jer stvarno nemam ništa za jest, imam tamo za kruh napraviti, ali to mi je malo, moram ići malo istraživati i ubiti par životinja ovdje, treba mi krava, vidjet ću ako ima kakva krava u blizini, kako ono lijepo izgleda iz daljine. To jest u daljini, ne iz daljine. Morat ću... Kako je zic ima čudne oči, majko mila. Morat ću pronaći nekakve krave. Da dovučemo svoju bazu, tako imam stalni prihod hrane, jer ona farma pšenice nekako je spora. Trebao sam zapisati koordinate kravu, nisam zapisao. A valjda se neću izgubiti. Sve je malo istraživanje da vidim kako ću... Vidi ovo. Prijatelji moji, da ti nisi malo zalutao. Ajde, dobro. Malo ću istraživati da vidim ili ima kakve životinje u blizini. Možda kakva nova lokacija još zanimljiva. Čisto da vidim gdje se točno nalazim. Nisam baš puno istraživao, išao sam u rudnik. Vidite, po dijamantima i to sam sakupio u jednoj noći. Zanimljivo. Išao sam kopati negdje pola sata i sve te dijamanti sam pronašao tada. Još mi je falilo za kacigu, ali dobro, bolje što nego ništa. Mislim, bolje napraviti kacigu, ne kacigu, nego oklop. Tako da si fino opremljeno i zaštićeno, nego da imaš alate. Jer ako ti opali creeper, neće ti alati ništa pomoći. Sad ovdje još nisam bio, tako da će se možda loadati mapa sporo. Pa će biti malih lagova na dobro. Šta ti radiš gore? Kako si ti tu zaglavila, može. Wow. Zapela u lišću. Ovca koja je pomislila da je ptica. Dobro, ovdje ima puno kokoški, imat ću sad hrane. Imam više od ovci. Da s janjetinima više nego što imam piletine. Iako volim više jest piletinu nego janjetinu. Ne znam zašto svi vole jest janjetinu, meni se baš i ne sviđa, ali da. Pogotovo zečetinu ne volim uopće jest. Ne znam jeste gledali najnoviji film od The Hobbita, to je 3. Borba 5 vojski, 5 armije, ne znam točno kako se zove. Danas sam skušio, čekaj da se ne bi izgubio, tamo negdje treba ići. Danas sam pronašao torrent o tom filmu, znači 3. dio, 3. nastavak. Ne znam kad je to izašlo, ne znam da li ste pogledali, ako hoćete odite na JTS torrent i tamo ćete pronaći taj film, možete ga skinuti i pogledati u 1080p rezoluciji. Što je jako lijepa rezolucija za gledanje filmova, puno bolja nego da gledate recimo
A online je, to je većinom online kad gledate, to je 480p rezolucija, to mi se baš ne sviđa. Upravo sam skinuo to, tako da kad završim ovu epizodu, dobro, dok vi budete gledali, ja ću već pogledati taj film, ali ići ću gledati treći nastavak i baš me zanima sad što će se desiti tamo. Zaboravio sam već šta se desilo u prva dva nastavka, znam ono okvirno, ali morat ću malo podsjetiti u videima sad par. Pogledat ću trailer pa ću već saznati što se desilo u prijašnjim nastavcima. Ne znam je li ovo sad zadnji dio ili ima još nastavaka Hobita, ali mislim da je zadnji dio. Mislim da su bili govorili da će biti to trilogija. Nadam se da je zadnji dio, da ne moram opet čekati godinu ili dvije za četvrti nastavak toga. Mogao sam si ponijeti malo i ugljena sasvim tako da mogu odmah ispeći hranu, zato što nijem u sebe, trebao sam sakupiti putem, ali zaboravio sam. Bacit ću drvo. A mogao sam i krevet ponijeti. Dobro, imam vune, mogu spavati, dobro. I nedavno sam naletio, to jest jučer ja bih rekao, na video od nekog Njemca koji je snimio, nemoj krava, od Njemca koji je snimio 1270 i nešto epizoda Minecrafta, preživljavanja. To je stvarno fascinantno, toliko epizoda snimiti u jednoj igri. I kad pogledaš koliko je to zapravo vremena, znači treba je potrošiti najmanje 50 dana svog života na Minecraft da snimi sve to. Mislim, to je sasvim normalno sad jer svi smo mi većinom koji me gledate potrošili toliku količinu na Minecraft, toliki broj sati, samo što nismo pratili. Jer nema nigdje kakva stranica koja zapravo prati tvoje sate u Minecraft, jedino ako sam ne složiš si da ti recimo Xfire prati. Ja sam znao na vrijeme ja bih se to namjestio, ali eto nisam. Ali bilo bi zanimljivo da nakon par godina vidiš ono, snimio si, to jest ja da vidim da sam snimio 1000 epizoda ono. Kad ti bude dosadno pali koju epizodu, prošlo si gledaj. Skelly, tebe trebaju mi tvoji kosti. Jesi škrt, nisi mi ni kosti htio postaviti. Ja nisam ni kramp napravio, šteta. Ovo mi se lokacija sviđa, da vidim samo koje su koordinate. Ovdje bi mogao fino urediti iznutra, napraviti nekakvu zanimljivu špilju. Baš mi fine neke ideje padaju na pamet za ovo, to ću još vidjeti što bi mogao napraviti. A baš je zanimljivo mjesto. Ali ovaj vodopad je stvarno čudan, ne znam zašto tako ide. Stvarno je čudan, ovako još nešto nisam vidio u Minecraftu, ali dobro. I to samo jedan izvor ima. Čudno. Samo jedna kocka izvora ide i non stop se nastavlja. Valjda se onda ovdje još jedan izvor i onda tako putem se pojavi još jedan izvor, ne znam točno. A stvarno, zasad, evo ga ugljen. A nemam krampa, joj. A ništa, idem sakupiti malo stabla, to jest drveta, da se mogu napraviti krevet i raditi stol. Ajde kad se već tu da vas par ubim, neću puno, ajde, neću vam cijelu obitelj ubiti, samo par. Ajde i tebe ću, vidim da si jedna slomila nogu kad si upala u tu rupu. I tebe ćemo, aj nemoj mi sad bježat, čekaj, polako nemoj pa kućeš, samo malo da popričamo. Ajde, tebe ćemo, a tebe ćemo ostaviti, ti si dobra. Idem napraviti, stvarno okružen sam prelijepim lokacijama, do sad nisam imao priliku igrati u svijetu gdje je toliko puno lijepih lokacija za gradnju. Stvarno sam sretan što sam se stvorio u ovom svijetu, jer pokušao sam snimati ovo preživljavanje dan prije i stvorio sam se u nekom snow biomu i jednostavno nisam uspio pronaći nikakvu hranu i umro sam odmah prvi dan. I šta mi vrijedi tako snimati kad ne možeš ni preživjeti prvu noć. Tako da sam odustao, stvorio sam novi svijet i to je ovaj svijet koji sad igram. I stvarno sam zadovoljan svojom odlukom što sam išao ponovo u ovaj svijet, to jest u novi svijet. Jer izgleda da se isplatilo. Sad fino da si napravim peć, moju dragu pečnicu pod ruku koju mogu nositi. I ispeći ću, dobro imam sad ugljena. Zapravo nemam, trebao sam napraviti kramp, da. Moram se kramp napraviti. Sad ću baciti unutra ovo od raw mutton, ne znam kako se zove, janjetina valjda, šta ja znam. I sad ću pokupiti onaj ugljen koji sam negdje tu vidio.
Žao mi je što nikako nisam uspio nešto graditi, jer stvarno sam htio sagraditi nešto do 3. epizode, ali nažalost ne stignem. Treba mi hrane, a nemam hrane, moram ići tražiti životinja. Pošto već tražim životinje, malo ćemo istražiti lokacije u blizini. A dobro, jednak svoj serijal zove Minecraft preživljavanje, cilj je preživjeti, što ja nisam baš uspio, umro sam jednom. A dobra, ajde, zanemarit ćemo to. Bitno je da sam ja opet živ, da sam se vratio u život. Sad fino da papamo janjetinu. Tako. Ovo ću uzeti za put, neću baš čekat sve da se ispeče, ali par komada da imam za natrag. Koliko si ispekao? 7 komada sam, ajde. 8, to će biti dovoljno, neću više tu ništa čekat. Ovo ćemo razbiti i sada vam budem iskren, ja sam zaboravio iz kojeg sam ja pravca došao. To bi moglo biti... možda ono tamo. Nisam siguran, morat ću poslije potražiti taj put nazad kad završim epizodu. Ali za sad idemo u ovom pravcu. Mislim, možda smo čak odavdje i došli. Ne znam, sam sam se okrenuo. Mislim da čak i jesmo. Mislim da i jesmo, da je tamo moja baza negdje. Ajde onda ću ići ovdje. Mislim, ovo je smiješno. Ja sam neko snimao tutoriale kako se ne izgubiti, kako raditi orijentacijske stupove da se ne bi mogli izgubiti i sad se izgubim. Nemam pojma u kojem pravcu više idem. Nemam blage veze. Ne znam jesam ovdje bio, nisam bio. Stvarno ne znam. A dobro, pošto ima krava, a krava tad nije bilo. Mislim da ovdje u ovom pravcu nisam još išao. Ali to su samo moja nagađanja. Čekaj, šta? Nemoj mi bježati. Šta je ovo? Kako se to uspjelo napraviti? Sjemenka i cvijet lebdi, a ja nisam to pipnuo. Da nije možda je Herobrine bio ovdje. Dobro. Interesantno. Ili kako bi rekli Englezi, interesting indeed. Ovo mi se mjesto čini jako zgodno. A, vidi zečica sa svojim djecom. S ovim dječicom malom, a jadni. Nemaj tate. Pa dobro, pa nisam te htio uvrijediti, šta bježiš odmah? Ajde, evo, ostavit ću vam malo da popapate nešto. Evo vam sjemenke, ne znam to jedete. Ajde vam i sadnice, evo vam malo pšenice, eto, papajte. A mene zanima ova lokacija ovdje, jer izdaleka mi se čini jako zanimljiva. A sad ću vidjeti kad priđe malo bliže kako to izgleda. Mislim da će to biti to, jer ne želim više dalje ići u ovom pravcu, jer bojim se da će se izgubiti, da se neće znati vratiti natrag. To bi onda bio stvarno veliki problem, jer tamo sam si fino pronašao mjesto. Jedino ako sam negdje u epizodi prošloj kliknuo F3 pa ću moći vidjeti lokaciju, jer inače ja sam izgubljen. Ja stvarno ne znam više kako da se vrati. Ovo mi treba trska za radni stol. I ti mi isto trebaš, nemoj misliti da sam za tebe zaboravio. Ali vas ću biti poslije. Idem se popet malo gore da vidim malo bolje u lokaciju. Žao mi je što baš ne možete vidjeti kako ja gradim, ali eto, volim istraživati, volim prvo pogledati svijet u kojem se nalazim, vidjeti koje su mogućnosti ovdje, onda polako graditi. Nemam gdje žuriti, ovaj serijal bi trebao trajati jako dugo, barem po mom mišljenju. I kao što sam rekao, jako zanimljiva lokacija, samo što mi se ne sviđa što je tamo snijeg u brdu. Bez snijega bi bilo puno bolje, ali dobro, šta je tu je. Kad se popnemo gore, nije baš nešto. Ovo mi se ovako, ovaj krug mi se fino sviđa. Samo što ovdje je čistina i drugi je biom i tamo je snijeg i to mi se ne sviđa. Sad, trebao bi se vratiti nazad kući, ali kuća bi trebala biti u onom pravcu. Gdje sam ja došao k vragu? Stvarno nemam blage veze kako se vratiti nazad. Ajde, ići ću u ovom pravcu, malo polako trčati, ako ne vidim ništa poznato. A ništa, vraću se na prijašnje videe, pogledajte neki gdje sam stisnuo F3 da mogu vidjeti koordinate. I sad sam se baš sjetio prije možda 2 sekunde, dosjetio jedne zanimljive ideje. Znači, gdje ste Vuku, imam kost da vas pripitovam, ajde, igrat ćemo se malo sreće, igre na sreću. Da li je jedna kost dovoljna za tebe, prijatelju moje? Da vidimo. Jedna kost, imam li te sreće?
čekaj, ovako. Jedna kost, nemojte sreće. Šteta. Dobro, ta igra, to jest ne igra, nego jedna ideja. Znači, nakon svake 10. epizode, znači u 11. epizodi ću, možda čak ne, u 11. epizodi ću staviti, pa će biti 21. pa će biti 31. Kako se ono kaže, straw poll, gdje možete glasati od moje prvi 10 epizoda koja vam se najviše sviđa. I onda od 21. epizodi ću, to jest u 21. epizodi ću staviti koja vam se epizoda najviše sviđa od 11. do 20. Tako da možete glasati baš da vidim što vam se najviše svidjelo i što bi mogli nastaviti dalje raditi. Ovo je bez nema ništa. Recite mi što mislite o toj ideji, meni je sad to baš palo na pamet i nekako mi se čini zanimljivo. Da nakon svakih 10 epizoda možete fino glasati i reći što vam se najviše svidjelo i zašto. I sad dok ja pričam o tome, čini mi se da ovdje još nisam bio. I to je problem. To je znak, a dobro, a ovdje je nekako ovo mjesto, to jest ova koordinata oko 100, ja mislim da je bilo, x. Sad trebam ići na z, malo spustiti to da nije na 1000, treba biti negdje niže, valjda oko 200 ili 400, ne znam točno, ali mislim da treba biti niže. Evo je konji, prvi konji na mom svijetu. I to je baš neki smeđi, izgleda kao, neću reći šta, znate već na šta mislim. Konje ne namjeravam koristiti u ovom svijetu jer, možda čak i budem u budućnosti, zapravo ne znam. Ali za sad nemam nikakve planove za njih, možda napravim neku štalu ono reda radi kad ne budem imao šta pametnije za napraviti. Pa ću dovući šta ja znam 2 konja, ali sad da se brinem ko je brži, ko je sporiji, ko može više skakati, ne, to me baš ne interesira. Više volim se posvetiti gradnji i istraživanju, zapravo više volim istraživanje nego gradnju, ali dobro, mislim da mi ide zapravo dobro i gradnja i istraživanje. Možda čak bolje gradnja, zato što kad god istražujem nešto uvijek se izgubim. Raspao mi se mač. Morat ću sad sjekiru koristiti. I mislim da mi ovo mjesto sada poznata mi ova planina, tako da se fino vraćamo nazad. Što je dobra stvar. Sad, ako uspijem pronaći bazu, ne bi bilo loše. Ove špilje se definitivno sjećam, zato što sam baš govorio kako ću nešto moći napraviti u njoj. Znači, to je baš siguran znak da se vraćam natrag. Ne znam više gdje trebam ići. Izgubio sam se i ne znam gdje je moja baza. Evo sad vidite moje koordinate. Nemam blage veze gdje se ja točno nalazim. Morat ću baš pogledati epizodu prošlu da vidim koje su koordinate. Kad shvatim da je zapravo 100 blokova daleko od mene, onda će to biti sramota. Ali dobro, nije ni prva ni zadnja epizoda gdje ću se ja izgubiti. To ste već vjerovatno i navikli kod mene. I ako vam se svidjela epizoda, lupite like. Meni će biti drago i fino gledajte sad ovaj zalazak sunca, kako je lijep. Milina. Mi se vidimo u idućoj epizodi u nekom novom danu. Pozdrav!